Loktak Park amasung Kaibu Lamjau National Park da fangba uchek singgi saidang fampiriba Khongjai Ngamba Wildlife Sanctuary Fibam Soksentringai Mityeng Changhau bagi tangai fadaba leire hiramasi matangda All Manipur Working Journalists Union Amzuna Senduna Chatkhiba Know Your Sanctuaries and Wetlands ki media campaign ki manungchana Tom TV na akhanana puthokpa TV report ama Sigi lake area da lake shore da lay panina sigi subai hill lok lay bai pase masida da koi ki Loktak Park sida tari city migratory part adagi swai da lay bai koi lamdam sigi resident part mayam sule maru ina migratory part sing si part ngak da lay bai yada panina uwa gi jaga da hang potha ba hai ba lay da adu bagi lay panina masi picture su adagi national park su muk thangdare Adoragadi equate protection does we am President Labadina. We see we are sing hak potana bite, resting and roosting to pursue we a see Maru body a bian paunagini. Adumoinamag, Reserve Forest Amoina Leramba, Sanctuary Sigi, Ayamba Mapam Sing da, Paktan and Usan Pambi, Hawamadi, Umangi Saruksing Watpana, Usexing a Marum Kok to the Masas and Dopamadi, Potapam Oibada, Kudong Sada Bakaradi, Mayuknari. Amaromda, Sanctuary Asi, Yangsan Bigi Tabakta, Masagi Manpower Wat Pamadi, Subsaba Management Plan Latabana, Sanctuary Asi, Samka Sagapada, Tinta Hali. Quite a lady bow, she get 3 cover, she Mayam Ubira, Silade Sia Quigi Usan Guba, Mayam Silet, and Sympathy, Qui Evian Pauna, Sixing the labor the Sudumaiti, a top of ground, the labor Qui Mamel or so, reptile or so, Sigi, the Sena wildlife habitat, point of beauty, and Gadi, Massi, Qui planning the Quikada, Quigi indigenous food bearing trees. I di Usixing the Su, the game Makata, Quigi Mamel sing. Sidasu the reptile kamu khara su sa je baya mong da koi self ka planning de kan thawi Piba Masi Yanglaga, Sanctuary Asi, Tintadana Samgalaga, Masida Saidang Liba Tawai Panba Ziba Singi, Punsi Kan Bamadi, Yokatpada, Henamai Pahan Bagitangai Padabadu, Lakle Habisini. State Asida Lairiba, Reserve Forest, Wildlife Sanctuary, National Park Abadi, Wetland Singna Tengnariba, Singnaba Singadu, Pibam Karapan and Lady Haina Panariba, Khongjai Ngamba Wildlife Sanctuary Asida, Tengahandanaba, Honaba Matam Oire. Hana Reserve Forest Ama Oina Lady Matam da Oiramba Satum Dudage. Wildlife Sanctuary Amoina declared or Matunda, Madugi Labam Tokpa, Pibam do, Sangat Pagi, Tangai Padabuni, Hosi Lady Basi, Maramaduna, Hairiva. Sanctuary Asigi, ecosystem asi Manghandana, Tamna Hanagi, Reserve Forest agi Wildlife Sanctuary Magi Labam Topu, Sangano Honorpada, Kudimuki, Togdang Lominasi, Sanctuary Asi, Aduk Hagna Pibam, Soxin Driba, Aduguma Sanctuary Makalovina, Hena Fagatpa Adumba, Hena Masak Topa Sanctuary Ama, Sangut Minasi, Habasi, Wafams in it, Tamzaribasi. Hiramaki Matanga, Khongjai Ngamba Wildlife Sanctuary Dagi, Tom TV News Kidamak, Paudam Zariba, camera person, and Galunana, Kumatam Gentle.